Većina Amerikanaca zna da je predsjednik Abrahama Lincolna ubio John Wilkes Booth. Međutim, oni verovatno ne znaju da je Booth bio deo složene zavere. Bootha su uhvatile i ubile vlasti 12 dana posle atentata. 4 navodnih zaverenika je pogubljeno, a još 4 osuđeno na zatvorsku kaznu. Novi film u režiji Roberta Redforda baca novo svetlo na jedan od najznačajnijih događaja u američkoj istoriji. 14. april 1865. na predsjednika Abrahama Lincolna je izvršen atentat dok je gledao predstavu u pozorištu Ford u Vašingtonu. Lincoln umire ubrzo zatim, a Sjedinjene države zahvata haos. Atentator je bio američki glumac John Wilkes Booth. Većina Amerikanaca veruje da je Booth delovao samostalno. Zapravo, još 8 ljudi bilo je umešano u zaveru, ne samo za ubistvo predsjednika, već i potpredsjednika i državnog sekretara. Novi film Roberta Redforda, Zaverenik, bavi se vojnim suđenjem Mary Surratt, majci zaverenika koji je izmakao vlastima. Mary je optužena pošto je bila vlasnica pansiona u kojoj se njen sin George Surratt redovno sastajao sa drugim zaverenicima. Frederick Aiken je advokat koji se borio na strani severa protiv juga. U početku nije spreman da brani Surratt i južnjakinju. Međutim, on menja mišljenje kada uviđa da Mary možda neće dobiti pošteno suđenje. Aiken smatra da je način da pomogne Mary da se pronađe njen sin. Mary, you have to tell us where your son is. Us? I have to tell us? Whose side are you on? I'm trying to defend you. By suggesting I trade my son for myself? Film je priča o odnosu između Mary Surratt i njenog advokata, ali tu postoji još jedna priča o predanoj majci spremnoj da učini sve da spase sina. Film je nedavno premijerno prikazan u istom teatru gde je ubijen predsjednik Lincoln. Obožavaoci su se okupili da bi bar na trenutak videli zvezde filma i zvaničnike koji su prisustvovali premijeri. Reditelj Robert Redford objašnjava šta ga je privuklo ovoj priči. U ovom slučaju svi su znali za događaje u vezi sa Lincolnom. Svi. Ali otkrio sam da je malo njih znalo za događaje posle atentata i želeo sam da ispričam tu priču. James McAvoy glumi advokata Fredericka Aikena. Moj junak, koji je prvobitno sasvim spreman da je vidi kako visi, čak i nezakonito, dolazi do toga da svoju zemlju voli još više, u toj meri da mu je jasno da mora da voli zakon i ustav da bi volao svoju zemlju, pa tako ne može da dozvoli da je obesi. Robin Wright glumi Mary Surratt. Radi se o humanosti više nego o istorijskim dokazima. To je jedna stvarna priča o ljudskom ponašanju. Fred Borsch je bio konsultant na filmu. Ono što ovaj film pokušava da pokaže jeste da, bez obzira na krivicu ili nevinost, ona nije dobila pravedno suđenje, niti su ga dobili drugi, jer se vlada toliko plašila da će, ako ne zgazi zaverenike, možda biti još napada pristalica konfederacije. Borsch kaže da je priča zasnovana na istinitim događajima. Jedan od razloga je taj što je film uglavnom posvećen suđenju, a jedan sudski reporter je u to vreme zabeležio gotovo svaku reč koja je bila izgovorena na sudu. Redford se nada da će njegov film navesti ljude da razmišljaju o atentatu na Lincolna u drugačijem svetlu. Nikada se nisam zavaravao da filmovi mogu da promene nečije mišljenje ili da imaju takav uticaj da će promeniti politiku ili tome slično. Ali mislim da svest o tome šta se dogodilo, ako pogledamo kako se taj proces ponovio u istoriji, možda će to izazvati reakciju gledala. Nadam se da hoće. There is no limit to how far the prosecution is willing to go. Stand down, counselor, or I will hold you in contempt.